Bia Kamal Kenyam de la nerwe kiyene diala konti liankarwa ne gwase me kanwero online TV channel bana rach ke query report ka mi very important mo go liang mo de kon diala ling ka kwi governor wule shalka me Dr. Guy Cook. Dr. Guy Cook is busy lada Mali take a rally into lada kawe tong mi ka jonglei ko la bor to court ke tin ke red bell group so cha report me chana je linkel report me ban linga chala no governor riek wa chi michal peace rally che la doro shal ke panding peace rally benarar ko malka ko de doro mom shal ke panding de kan te kamal padding kadega te kamat kam ne ken so shari por ma cha lat ken ajen bana kula nyu kan tama ta dana che we ke je ki ngum chore la dan bu kon linken köör ke governor Guy Cook je lat che muchal ke pizrali che jalat dar shal ga panding ke shanga badda ka pawero ron kin dangro wi jen dangro wi de ke jen je lat panding jen headquarter Kenyerol County again gwada dan and sha administrations commitment cha latin ko bi malbade tin ga biga ta mat kana development across jonglei state jan gwada na cha latin kan ba mal ba galat tin ka bar dial ba galatin jan cher right kan ni chup ko kur ti shengan wena mo daga Guy Cook chela dana ajana kuma de ajana man be prioritize kimen belalet belamal kan do brande na nyam ka ja ka kwi development ka chola community ni rewajen mo ano kwa corporate ke madarodun ke kuma kel lada nyen mala ko ba service net la nyin wech ba ko lat ka ba tegan na ga jen wena ma ba ko realika ko mu e kana china ji garen mat tele mu gambe to Dr. Guy Cook ke report mo che tup ka general malat ke mishal ka mo no benarar ka malka wa to kwaro tiketin la local leader to shift tiketin to use representative tiketin la ne de konen chunga kwingane tinedin konti la traditional authorities ne kon yana wika tidian no kana dia la kontin ku concern ka tada nan te teledwil go ne de kon dia ke over poor infrastructure gwada ana teti chala rai duar monne gor kana de kuma de ga letkel ko de tada nan de wede lar ke je no de kana nyakel ke kuma chikala do ne ti kan tungwan kan ji wich ka padding chika Dr. Guy Cook ti ka kwi chare no lada chare chikana jo no go ne pew to go kan go ne dul wal ko de ne kon be pankien de ka wetin ko ba mo ka wal no go ne bono ba ne gang go ne security support no ko bi community ba kula on yam ko tel ne de bale mak tel ne de bale nak governor riek chelat no ne ti development gapte no tel development ke tel chang chobun winimi ko tel infrastructure ya la tel ti ja laten no jana me tok en kan remote counties tel mu ga mu je kan ka kuma la tok no chinere kona taka padding chajo mo chajala de no ne gor kana no de ka support akume murai kamo Dr. Guy Cook ngai kon dan le rode Dr. Guy Cook che continue ba ko ba mal be no re wucin winemi ti Dr. Guy Cook chala do ne na ajani shwala ji panding ndial kanyirol dorom shala mo nyirol no lada kel ke governor ko ne dial ko ken encourage no yene de content wena mo nagamal gore kume chonga ke kume kirmi yadit ko be ko let kan wane Dr. Guy Cook ke gen reason te jale
restoring some places that could go the corner to G as Pilayotin. The Jojo Guan were target the Kelo or Bekuma Spilayo Beja block the community. Nyanta Dan Titan. Chimnet here may report a pilot no Nage Kumko by Ladina campaign to quick him yadid ko Kirichala the Guado Nene. Jenna Dialakajan. Ramimo. Milad dun kuma kiran kuma ajen awe doramo awe ka kuma kirmi yadid aku government ku support nyanta da na gorkan ajena tele titi balat ki tele road ki elze facilities ti balat ka tele piu to go ti clean water de banunye mishi akuna mat ke kuma jogo na beno chwa nyinge kuma je no pale na pale full stop chwa nyinge kumilar no awe do wana wena no but na ke je no kirma ya do chin na ande na right but anyhow gor ke je ko go je no en governor Gai ku garam kel ka meeting dialan jale no kana ko gaden janta dan tetin despite na kana karenyal kwana bombat jak helicopter na kana karun wan kana war tele gwami mo michi kana chi Gai ku cherenyal che jekten ka jandor chal ko mo jonglei state de ko ripon wan cha linga no akobo take attention te chunka ka community dobran te chunka je kuiko en kumrai ke kirmi yadin mo kwala radio Gai Cook chero da matkel kana wuro shalka me ekwet makwach ko bikene real content gwado mo biken nyeden bikene yar ke jene yuga na do no cha chunkel ke kuma espilayo gwado dan ti de chipone Gai Cook chero yuga Jacob no chero ka gadun ni Michael Makwelwet eno ajene bardi al gorian ka baklat chenya olat beno jen chero ke bulmel kwade dane kan bulmel kana woch ano bulmel chero yale ke no mal bejeno no so no me michalat Gai Cook bana kula we kaler dana to ko kwi red bell group gwad mi motere Gai Cook te jel tan na me chana jeling Governor Gai Cook on Monday he held a peace rally at Pading headquarters in Nuer County, where Governor Gai Cook reaffirmed that his administration commitment is to strengthening peace, unity, and development across Jonglei State. So he spoke to hundreds of residents, and Governor Gai Cook said that his very government will continue prioritizing peace, prioritizing stability as the foundation for the progress. He urged the community to maintain harmony and cooperation, stressing that peace is essential for delivering service and improving livelihood. During this rally, local leaders, including chief, youth representative, and traditional authorities, they have raised concern over poor infrastructure, limited access to basic service, and the need for stronger government present at the grassroots level. This community, Pading, they appeal to government of they appeal to Governor Dr. Gai Cook. They appeal for road, clean water, health facilities, and improved security, to support community growth. Governor Dr. Gai Cook stated that he acknowledged the development gap and promised increased attention to service delivery in remote counties. And Dr. Gai Cook praised this community, the people of Pading, for their resilience and continued support for peaceful coexistence. The rally concluded with a renewed call for unity, with the governor encouraging residents to uphold peace daily and remain hopeful for a more prosperous future. Gwas mimo Dr. Gai Cook te Lenica.
te ke michilo to kore doro shal ke me jonglei bor che jojo gwano doro shal ke me bor che tika bona shal ke red bell group wachi gdolo to kana wacha ga ne rek kume marai ke dar gai ko kana wachi ko me shal ke marol market kana wan gwaze ma wane ke ndang bakal te ke na mena kweren shal mamer gwada mo mi shetuogo shaka nentin rek ci kume ci kandi ni kana jagala force cha force cha jak cha jugo no wi gwada danan te marketing cha la no cha red bell group cha kana ne wenami red bell group wa kan te ke yamo a lokane ti wa mitke quentin ram mo ngai kana dia waje mi cha security force cha jago dar cha ga mobor te jojo gwano shi security for tickering rinkan kamarol market re gwada rana tungan ticketin re market ka market jine busy long tinate wan ticketin man cha hulo chap kene de kondila security force mega shop re ka mwena mo kire market ka wachu kan tong na ga doin match gwani motinate wan ticketin waka pet chane dang dok chaka mo ka bot dit ka go jeno tilis ticketin but kuma kana report me kana jalat chicken gor jeno red bell group shiga clash ke security force kamarol market but man chala re wone dang dok chaka nang dwelwal te ka critical condition kajen ku ko mone mi red bell group charo dien yok kambe gare ka chicken goro nyenkan ke deni ke national security ke jiga na goro nyin kan karapis ke this SSPD officer but jojo gwano kan kata chi kore to go jama wa tin around the tera mu cha kep kaka ne wa cha kep ke innocent people ya nangare wi juba by the way ne dum ngane ti cha kep ya je ka jan marka nan gwa cha kep lorba what the really leader red bell group wa cha ren bar jaren bar ka sha cika waye gwada no gatin ba ci bar mudi ka tara ni chalat kije kana wata kan ka committee dit cirmana ngai kona me kena to committee dit to dol na ka to gwe je no kan mi sha ka bi disam ko ne gwada dan me sha ga jok ta ga jog no yen by integrated by matkara pisa ko by matka SSPDF by matka SSPDF so ku kuje mo gor je no biya ben by matka team kamishejen mulurano by matka SSPDF de randar bendara maida daraja tub daraja kam kuma na mo chaje lokakan memma shiga kalaj kane de kontila SSPDF na shukan SSPDF shukan ke national security so gajen kore chitwo gapan kam dien ke SSPDF reak wacha civilian amulka bot kacha tana cha kep to gikene no marken ke red bell group bel karamadam te kutuk men mina dore no ngum jaga kamido chikane kujeno red bell group no na ke community no community ke ko bika let kel ka community gwami machukuma cha fail ko bagna baga potak dio ngai kona dial kon lat korodian murle ka tin ka tundien gwabe pa wichi kan men jane kan nganak ya naga nang mudit chi nang mutot so na mo just la che no mbaka te chalga te red bell group chu kara lat no mu te chi kume chi kana goro bikane ga kana gang then we gonna protect our people that was it then you can agree no la campaign red bell group ko chi kume che fail and no barat ka murle community chama me rana chi wuri chalga golea ache bere we chalga mo e jonglei chi rai kana janna kwerme rai kon kideme Jacob dar gaiku but checken kan dar gaiku kan serious major kan jakan ko men chal ke red bell group lat kan ne ko ka ganga murle ka kwa all responsible ko kene kon la gala ka nangre but then dar gaiku of course chicken agree kan jen ko dan la governor dung great people administrative area chicken yo agree bona ka kwar equatoria no ko de ka border kan de konan kwa ham ne de chalga tini imurle chukan war gan tani no bi malbeben but after that nothing happened chuwen na ko nyoka na ka ki pekok
a campaign kan ne de ti chalka ti murle so right now man to ka jonglei kur jatin chala no ne badil ti ka kur ka jo tana chalat ne de ti chalka rebel group ke report an kan no mijak dar gai ku ko da ro da tit ko ne ti ku kan targan ni point kuma tabiyele kuma so mijak ye ko bi anga no de la dar chalka me bor ka jonglei chi safe now so kur ngode eminen de ko dar to gana tam sun ci me shaleng pan jaji ne wan cha ga barka jana nak te kare pore ken tanat ka dulwal tanat wa cha ka yem te la ken hotel ke ling bane ken de kono kwar chore bel group charu den bar chore den woch no kan ngane kan yer kan ngane ti chal ga bel group ka kwa support din ka community ken gang kan dorien men lo ka jene wa kana wa let kan lo le shere mu ke de ti organize cherken ke organized army ko kan tiken ke military uniform tiken ke metidit tiken ka torbiyeli ka tiken ka command ne ti moraike lo jelgin ga tokel na mo lo ga ke anyong men lo ga lo wa kan mai kana da domne mai kana ne re konen dong la bere wich mai kan ke ko kan ka met wana me mulo ga ke but tell statement mi kan mek gwa de da na chi ni tin ke national security me ji kan ga nak chu ga na ga na ne dog de ke ne wan ka chwa nak tanat so kan la kan mo te ji kuma chi kan ga gang ben ba ka matters bikan binekan bine dora bine gang so janta dana talk gwam mo te daga gai cook te jelika and this is what is happening right now kadar shalka me bortown but bi jano cha de matin ko ka jangoro din but in the end of the day jam dana ba target right now alamma me demand by the way ka jen kum jana mo gol kan de daga gai cook de je wot ke de gwa de kamra din so agent all these activities tinen yen kamane while that guy could get busy take a roll into ladder gwada mo wo ko reka mu waka so na me mu lero ren tema that guy could get is for peace to mangai kona jana ma ko mal no de mal derutin but the real fact is this let me campaign ga quicker me yadit is thought that he will win the 2026 national election because ngai kon dial no che tiak agent campaign dan lat ke tema kadwal gade be ko mi charan chaji lo wuch wuri shalka me kirmi yadit and then there jojo gwano digital position me de tekeji so for that reason gang karodian kwanken kwaken ko jikan goro baran baje kapchong ajenta dan le ro tam okay de ko na me de ko na ngach en kume muraike me kir me yadit che gurno te ramba support golka gero ba lyang neke jenta dana le ro den tama mede kon te ngai ko whatever happen boro mo ne kon ba target ken were ajen mo kwala goro de awareness de youtube eno cha goro te ramba target kajen korme including point de wuri shalga me dar gai ko jen akwar kajen run break be joje che mo to kon tama so che bungan power a link community a link red bell group a link madan lat ken demand de no ko kanade te ngaj madana to the same thing ngai kon mo to re do arando de mane mute di malat kene da to teje kene ngum gori ne kene gone no binene ka gang simple as that but waken ite garam use ke ram use ko mo wa che ko me che ko torbiyele jen ta dana gang na je ke ko uniform ne jen dan lu kene mo ke jen kum madana na marwaike akir okay jalar kene no te ram bi jal ka match la civilian even ne recontila tilangwani tin ganga community riken ke murle ko diala ti to kan ke murle gwan mi cha ke held responsible kume cha pele ka bang no naka na ka tam chiken gorke je nan kan ganat ka jano chi kume che ga tich che ga jugo no mele jene me e mije de dial de nguda kula gwa ka yen ngwe na no te mi chon den la ina goro biya do biya le ka cha de gori no ba community ba yelele ba je target so jen ta dan te rebel group so na me je report dan talk doro mo michel kamo e jonglei there are serious concerning issues to go to the address appointing governor the no bijale jen katin kokien ko gwa mi jen gwa rika otherwise chang wa pere ko ma chebugwa so gor jen odere gwich dere chong ano lada mal je jek but campaign lada mi kwikir mi yadi chene kokien chega benefit ko benefit kir mi yadi kaneten content moje ka yo ketin moje ka kwak chirga metekan kwartin kan kwar reality moye ka yo nga kir mi yadi and this is what is happening
mo teaching na chicken share gwa you know what will happen next bu kor big tede big ten then all this campaign big la zero run telam be kanaling ko campaign milat ke under threat cha lede kwane weekend kwa ala intimidate lat ke jek changa ke jek she don't tembu gwarun there's nothing in the end you know ko gane reality tan yen telo idene wo cha mo ka payame but there's nothing telling you to cap kanke cha fayam top cha kale ka pinyin non wo tega mal mo gorke mal be benedi mal ci be ben me kanne de kon tila community kan ka kon realika ke kan ka kon bi ke dobo de kan los ko community mlot ke ja especially kon la kwar chicken bia ne ko la very aggressive be kan de mo humble to be kan go be kan ala ci an bia bun way mu yana lokoto by attack kume by land and all that so na me amle ro de wujun winami mu goliang ajan jodan gore de nyo kon kel an ban jomro dien biya tegamal